Yes, reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza. Tariki ya 22 y'ukwezi kwa kabiri 2026 mbasuhuje mbifuriza ibihe byiza muri hose mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze. Hari inkuru ivuga kuri Ambassadeur Police Denis wayoboye cyangwa se ahagarariye inyungu z'u Rwanda mu gihugu cy'Ubirigi, n'amakuru atugezeho muri aka kanya. Gusa mbere gato yuko nyagarukaho kuri Ambassadeur Police Denis, reka mbanze mbabwire ko hari igitero gikomeye cyane Israel yarashe muri Liban, hapfa abarimo umuyobozi ukomeye cyane wa Hezbollah. Biravuga ko abantu 10 barimo n'umuyobozi ukomeye cyane umutwe wa Hezbollah baguye mu bitero igisirikare cya Israel cyagabye mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Liban, ndetse kandi abandi bantu bagera kuri 50 barakomereka. Reuters n'amakuru by'Abongereza yatangaje ko ibyo bitero byagabwe kuwa gatanu tariki 20 Gashyantare 2026 ku birindiro by'umutwe wa Hezbollah mu gace ka Baalbek, ndetse mu majyepfo ya Liban mu gace ka Ain al-Liwer. Igisirikare cya Israel IDF cyatangaje ko ibitero bya mbere kandi byagabwe ku bigo bigera kuri 3 by'ubuyobozi bwa Hezbollah, yari maze kandi iminsi yisuganya ngo itegure kugaba ibitero bya misile kuri Israel. Itangazo icyo gisirikare cyashyize hanze ku itariki 21 Gashyantare ryagize riti twakuyeho burundu ahantu hatatu hatandukanye umutwe w'iterabwoba wa Hezbollah wateguriraga bisasu bya misile ushaka kubaka ubushobozi bwabo no gutegura ibitero kuri Israel. Umutwe wa Hezbollah nawo kandi wemeje ko abarwanyi babo 8 bishwe bagerageza guhangana n'ibyo bitero, barimo n'umwe mu bayobozi babo witwa Hussein Mohamed Yahi. Ibi bitero bibaye kandi mu gihe Israel na Hezbollah byari byaragiranye amasezerano y'agahenge muri 2024 yagezweho bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agamije guhagarika imirwano yari maze kandi umwaka urenga hagati impande zombi. Gusa kuva ayo masezerano yasinywa, Israel na Hezbollah byakomeje gushinjanya kutubahiriza ibiyakubiyemo. Igisirikare cya Israel kandi cyatangaje ko cyagabye ikindi gitero mu majyepfo ya Liban cyibasiye ikigo cy'ubuyobozi bw'umutwe wa Hamas mu gace ka Ain al-Liwer, hafi y'inkambi icumbikiye impunzi z'Abanyapalestine hafi y'umujyi wa Sidon. Gusa Hamas yamaganye amakuru ivuga ko ahibasiwe atari ku birindiro byayo, ahubwo ari ahakoreraga urwego rushinzwe umutekano w'iyo nkambi. Perezida wa Liban Joseph Aoun yamaganye ibyo bitero bya Israel, agaragaza ko ari igikorwa gishya cyo guhonyora ubusugire bwa Liban ndetse no kurenga ku mategeko mpuzamahanga. Yasabye ibihugu bishyigikiye amahoro mu karere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyira igitutu kuri Israel kugira ngo ihagarike ibyo bitero mu rwego rwo kwirinda ko ibintu byakongera kandi gukomera. Impuguke zigaragaza ko Liban isanzwe ihanganye n'ibibazo bikomeye cyane by'ubukungu n'ibya politike, ku buryo kongera kwisanga ihanganye n'ingaruka z'ibitero za Israel igaba kuri Hezbollah na Hamas byayishegesha kurushaho muri rusange. Mbere gato yuko tujya ku nkuru yacu ivuga kuri Ambassadeur Police Denis, reka mbabwire ko Trump yazamuriye ibihugu byose umusoro. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yazamuriye ibihugu byose umusoro nyuma y'aho urukiko rw'ikirenga ruteshera agaciro iyo yari yarazamuye kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize. Bwana Trump yari yaratumbagije umusoro cyane ku bihugu ashinja kuryamira Amerika mu rwego rw'ubucuruzi. Ku Bushinwa yari yarawugejeje kuri 45%, ariko nyuma aroroshya ubwo ibihugu byombi byari byatangiye ibiganiro bigamije kugabanya icyuho mu bucuruzi. Mu butumwa butandukanye Trump yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwe Truth Social, yishimiye iki cyemezo, agaragaza ko kizatuma kandi Amerika yinjiza miliyari nyinshi z'amadolari. Kwa 20 Gashyantare 2026 urukiko rw'ikirenga rwagaragaje ko Perezida Trump yazamuye umusoro birenze ububasha ahabwa n'itegeko nshinga, kuko inteko ishinga amategeko ariyo yashoboraga kubifataho umwanzuro wa nyuma. Ku mugoroba w'uwo munsi, Bwana Trump kandi yatangaje ko umwanzuro w'aba bacamanza uteye isoni, agaragaza ko badakorera mu nyungu za Amerika kuko ngo batazi ibyo igihugu gikeneye mu rwego rw'ubukungu. Kuri uyu wa 21 Gashyantare 2026 Perezida Trump yatangaje ko yafashe icyemezo cyo kuzamurira ibihugu byose umusoro ukava ku 10% wo hasi wari usanzwe ukagera kuri 15%. Yagize ati ngewe nka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera ubu ngubu nzamuye umusoro ku bihugu byose, byinshi muri byo byari bimaze kandi igihe bisarura Amerika imyaka myinshi bitaryozwa, wari ku kigero cy'10% ukagera kuri kigero cya 15% cyemewe kandi gishingiye ku mategeko. Biteganyijwe ko umusoro mushya Trump yatangaje uzatangira kubahirizwa tariki 24 Gashyantare. Icyakoze uwo yari yarashyizeho kuva mu mwaka ushize wo ntugifite agaciro kugeza magingo aya ngaya. Ikaze rero ku nkuru yacu ivuga kuri Ambassadeur Police Denis uhagarara inyungu z'u Rwanda mu gihugu cy'Ubirigi igihe kitari gito.
uyu mugabo rero wahagarariye inyungu z'u Rwanda mu gihugu cy'Ububiligi yitwa Ambassador Polisi Denis, akaba rero Ambassadeur Polisi Denis uri mu bagize urubuga ngishwanama rw'inararibonye yatangaje ko Ababiligi banga u Rwanda kuva kera bishingiye ku bikorwa bibi byabo byabaye jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994. Uyu mudiplomate yize kaminuza i Liège anakorerayo imenyerezamwuga mu gihe cya jenoside. Akiri mu Bubiligi yari visi perezida wa kabiri wa FPR Inkotanyi. Mu byo yari ashinzwe harimo kuvugana n'itangazamakuru. Mu kiganiro na KP Media 24, Ambasaderi Polisi yasobanuye ko ubwo yari mu Bubiligi yagiye mu itangazamakuru avuga ko abanyarwanda kandi batazongera kwemera ko Ababiligi babakoloniza kubera ko aribo bateye ibibazo byose. Yagize ati nagiye mu itangazamakuru nsobanura ibibazo biri mu Rwanda mvuga ko ndetse tutazongera kwemerera Ababiligi kugaruka mu Rwanda kubera ko aribo bateye ibyo bibazo. Nyuma y'urugamba rwo kubura u Rwanda no guhagarika jenoside, polisi kandi yagerwe ku mwanya wa ambasade w'iki gihugu mu Bubiligi. Ababiligi baramwanga kubera amagambo yavugiye mu itangazamakuru. Ati icya mbere cyo ni uko Ababiligi kandi bumvise ko bamaze gutanga izina ryanjye ngo nzajya kuba ambasaderi, baranyanze banze kumba ambasaderi mu Bubiligi. Ati nicyo cyatumye rero banyanga, ati kuko natangiriye kubatuka ntaraba ambasaderi, niko babyise. Mu gihe Ububiligi kandi bwari bwaranze Polisi Denis, nabwo bwagenye ambasaderi wabwo i Kigali FPR Inkotanyi iramwemera. Yasobanuye ko bwabonye ko nta nzika leta y'u Rwanda ifite buva ku izima. Ati nyuma yaho rero ambasaderi wabo yaraje nawe FPR Inkotanyi iramwihorera. Ati bageraho bumva ko ari ihame ry'amagirirane muri diplomasi nibo baje. Icyo gihe haje rero umuzungu witwa Jean Gaulle aherekejwe n'umudamu witwa Anne Marie Lise. Ati baza kuvuga ngo noneho turamwemeye. Ambasaderi Polisi yasobanuye ko muri ibyo bihe byari bigoye kugaragaza isura y'u Rwanda kubera ko abanyaburayi batashakaga kumva abanyarwanda no kubavugisha, kuko hari aho Ababiligi kandi bagerageje kandi kumugusha mu mutego ariko arawusimbuka. Ati nanakubwira ko bashatse no kunkoresha amakosa yigera ku kibuga cy'indege bambaza ngo ni njyewe ambasaderi w'u Rwanda. Ntushobora kuba mu gihugu ngo uvuge ngo uri ambasaderi utaratanga za mpapuro zikwemerera guhagararira igihugu. Yavuze ko hashize umwaka jenoside ibaye, yongeye kandi kwifatira ku gahanga Ababiligi abibutsa ko ibyo abanyarwanda bari kunyuramo aribo babiteye, nabwo kandi barongera bararakara. Mu magambo make, njye nasabye kugaruka, ntabwo ari ubutumwa bwanjye bwarangiye, ntabwo nari nagiye gukora diplomasi, nagiye ngiye kubabwira ngo ariko mujye mumenya ko ibibazo byose byabaye mu Rwanda ari mwebwe. Umubano w'Ububiligi n'u Rwanda wazambye muri 2023 ubwo leta ya Bruxelles yangaga kwakira ambasaderi Vincent Karega yitwaje intambara y'Umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda narwo rwanze ambasaderi w'Ububiligi mu bihe byakurikiyeho rushinja iki gihugu cy'i Burayi gukora ubukangurambaga bushingiye ku rwango burubasabira ibihano. Umubano w'ibihugu byombi wahagaze muri Werurwe 2025. Reka rero turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mbabwire ko uwitwa Dr Bizimana Jean Damascene ni Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu. Dr Bizimana Jean Damascene yakebuye abashyigikiye Ingabire Victoire Umuhoza bamufata nk'umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, mu gihe kandi ahubwo ari ikihebe gishaka kugira nabi ubuyobozi bwarwo. Ni ubutumwa yagarutseho kuri uyu wa gatandatu tariki 21 Gashyantare 2026 mu butumwa yagejeje ku Banyarwanda bitabiriye ibiganiro byabereye i Paris mu Bufaransa hagamijwe kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa mu Banyarwanda. Igitekerezo cy'inama cyaturutse kandi ku Banyarwanda baba mu mahanga biganirwaho mu nama y'Imishyikirano ya 19 abera i Kigali ku matariki 23 na 24 Mutarama 2024 yateguwe ku bufatanye na Interpeace, umuryango mpuzamahanga uharanira kubaka amahoro arambye ku isi. Uretse Minisitiri Bizimana, mu bitabiriye ibiganiro baturutse mu Rwanda barimo na Minisitiri wa Siporo Neri Mukazayire wanatanze ubuhamya bw'ibihe bikomeye yanyuzemo byo kurokoka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, mu gihe kandi umubyeyi we mama we ari umwe mu bayigizemo uruhare. Byitabiriwe kandi na Jean de Dieu Uwizeye uvuga ko yamaze igihe kirekire kinini afite urwikekwe no kutizera Inkotanyi, yumva ko zizamugirira nabi kuko yabarizwaga mu bwoko bwakoze jenoside. Avuga ko kuri ubu yabohotse ndetse yibona nk'umunyarwanda. Ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa Nkurikiyimfura François yavuze ko ibi biganiro
byitezweho umusanzu mu gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda. Ati twishimiye kubakira mwese muri uyu mujyi wa Paris aho duteraniye kugira ngo uyu munsi tugirane ibiganiro nk'abanyarwanda baba mu bihugu by'i Burayi. Ibi biganiro ndizera ko bidusigira impamba ihagije izadufasha gukomeza ubumwe tukarwanya icyaduteza amacakubiri n'inzangano kuko tuzi aho yatugejeje, bityo rero tugakomeza kwiyubakira igihugu cyacu dukunda. Yibukije abato ko nubwo jenoside yabaye bataravuka cyangwa se bakiri abana nabo barebwa n'ibi biganiro. Ati hashize imyaka 32 jenoside ibaye ikorewe abatutsi. Ati benshi muri hano mwari mutaravuka, mushobora kandi kwibwira ko ibijyanye n'ubumwe bitabareba, ariko twese biratureba kuko ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi zitugeraho twese. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye ibi biganiro, Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe Dr Bizimana Jean Damascene yagarutse ku mateka y'ubukoloni u Rwanda rwanyuzemo, ari nayo kandi yagejeje kuri jenoside. Ati kuva u Rwanda rwahabwa bwigenge n'abakoloni b'Ababiligi mwaka w'1962 rwagize ibyago byo gutegekwa na leta z'abahezanguni za Perezida Kayibanda na Habyarimana zagenderaga ku ivangura n'amacakubiri atoteza igice kimwe cy'abanyarwanda b'abatutsi kugeza muri jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994 yateguwe na leta ikorwa mu bugome ndengakamere ihitana abatutsi barenga miliyoni. Uretse abapfuye, Minisitiri Bizimana yibukize ko jenoside yasize umubare munini w'impunzi z'abanyarwanda, gusa ashimangira ko ari ikibazo cy'ubutegetsi bushya bw'u Rwanda bwakemuye. Ati ahandi baturage benshi bagera hafi miliyoni zirega kuri 2 bahunze igihugu bajyanywe n'abategetsi bakoze jenoside, bamwe bahama mu bihugu bikikije u Rwanda cyane cyane muri Congo, abandi bahungira mu bihugu by'amahanga ya kure, harimo n'abari mu bihugu by'i Burayi, barimo na bamwe muri muri ubwo ubuzima. Bw'amahirwe leta bicanyi ati yatsinzwe na FPR Inkotanyi hakoreshejwe urugamba rw'amasasu, hatangira kandi gahunda yo gusa no kubaka igihugu kigendera ku bumwe bw'abanyarwanda, ibahirizwa ry'uburenganzira bwa buri wese, imiyoborere myiza n'iterambere rya buri muturage n'ineza abanyarwanda bose kandi muri rusange. Hanyuma umusaruro w'iyi politike iha umwanya n'amahirwe buri munyarwanda wese urigaragaza, uretse kuba adashaka kureba ukuri kw'ibikorwa ndetse no kubwemera uko guteye. Turifuza ko iyi nama ibaha umwanya wo kumenya u Rwanda nyarwo aho kubeshywa no guheranwa n'ibinyoma by'urwango ndetse no gusebya ubuyobozi bw'u Rwanda bikwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Uko rero yakomeje kugenda abivuga. Hanyuma rero kandi uko bikomeza kugenda bigarukwaho nuko Minisitiri Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko kimwe mu bibazo bihari uyu munsi ari abagoreka amateka y'u Rwanda kubera inyungu runaka, ariko ugasanga ibyo bavuga biyobya urubyiruko cyane cyane urutazi neza amateka ya jenoside yakorewe abatutsi kuko bari bakiri bato cyangwa se bataravuka. Ati tuzi neza ko ikibazo gikomeye abanyarwanda bamwe bahura nacyo, cyane cyane abatuye mu mahanga bavuye mu Rwanda ari bato n'abahavukiye, ari amakuru menshi cyane abageraho, ayo basoma mu bitabo bimwe na bimwe no ku mbuga nkoranyambaga bikwiza ibinyoma, ariko bamwe babisoma bakaba kandi batabizi, bikabatera kutamenya ukuri bakwiye kwemera ndetse no gukurikira. Yavuze ko ibinyoma nk'ibyo bihimbwa n'ababaye mu butegetsi bwa Habyarimana na Kayibanda ndetse n'abakomokaho bafite ipfunwe ry'ibyakozwe n'ababyeyi babo. Ati akenshi rero ni ibinyoma bihimbwa kandi bigakwizwa n'abantu b'ingeri nyinshi, barimo abakoze jenoside mbere yo guhunga, abagifite urwango n'ingengabitekerezo yayo, bakora ibishoboka byose kugira ngo bahishe cyangwa se bahindure ukuri kw'ibyaha bakoze. Harimo n'abahoze ari ibikomerezwa mu butegetsi bwakoze jenoside ndetse n'ubwabanjirije bwa Kayibanda, haba mu myanya ya politike, iya gisirikare, abikorera ndetse no mu madini batemera kuba leta yabakoreye ikabatonesha yaratsinzwe. Hari kandi abantu bari bato mu gihe cya jenoside n'abavutse nyuma yayo bigora cyane kwiyumvisha no kwemera ko ababyeyi babo babaye abicanyi ruharwa, bagakora amahitamo mabi yo guhangana ndetse no kurengera ibyaha bya jenoside byakozwe n'ababyeyi babo. Nyamara nubwo bibabaje, ni ukuri kudashidikanywaho ko ababyeyi benshi biyambuye ubumuntu bahinduka abicanyi ruharwa, bica abanyarwanda b'abatutsi kubera gusa ubuhezanguni bw'urwango. Turabibona rero kenshi, ati mu manza zibera mu mahanga, harimo na hano mu Bufaransa n'izabaye mu minsi ishize za Prefet Laurent Bukibaruta, ba Burugumesitiri Tito Barahira ndetse na Ngenzi Octavien na ba Dr Sostene Munyemana na Dr Eugene Rwamucyo.
Ingabire Victoire ni ikihebe. Kwa 20 Kamena 2025 nibwo urwego rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko Ingabire Victoire yatawe muri yombi nyuma y'uko urukiko rukuru rusabye ko akorwaho iperereza ku byaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Uyu mugore akurikiranywe ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa se cengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. Minisitiri Bizimana yagaragaje ko mu bagoreka amateka y'u Rwanda harimo n'igice cy'abashyigikiye Ingabire Victoire Muhoza bamufata nk'umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi nyamara kandi ari ikihebe. Ati mu Buholande n'ahandi ahari igice cy'intagondwa zishyigikiye Victoire Ingabire bafata ngo nk'umunyapolitike urwanya ubuyobozi bw'u Rwanda nyamara kandi ari ikihebe gishyigikiye kandi gishakira inkunga z'ubwoko bwose imitwe yitwaje intwaro igaba ibitero mu gihugu igamije kandi guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kuvanaho ubuyobozi bwatowe n'abaturage. Ibi nabyo bikorwa na Paul Rusesabagina n'abandi bateye kimwe. Ati imyitwarire yo kwirengagiza ukuri kw'amateka ndetse no gushyikirana mu makosa bifungirana abahitamo mu rwango no mu kinyoma. Ati kandi bikabagumisha amateka mabi atari ayabo. Ni murage ati mubi udakwiye kandi kugira uwo kama. Ni ikintu cyumvikana ko isano y'umwana n'umubyeyi we cyangwa se aho umuryango ihamaho mu bihe byose, ariko isano ntivuga ko umuntu agomba kuba imbata y'ibyaha n'undi ku giti cye mu mahitamo kandi n'umutimanama we. Agaragaje ko mu myaka 32 ishize u Rwanda rwakoze byinshi mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda no guharanira iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Yashimangiye ko rero muri iyo myaka yose hacyuwe impunzi nyinshi ndetse ko abarenga 13 bahoze ari abarwanyi bafashijwe gutaha nyuma yo kuryozwa yo kunyuzwa mu kigo cya Mutobo cyashyizweho muri 2001. Hanyuma rero mbibutsa ko ibi ni ibiganiro bibaye mu gihe u Rwanda rwitegura kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro 32 vuba aha ngaha rwose mu kwezi kwa kane. Akaba rero bisanzwe biba nyine buri mwaka nk'uko namwe mu ubizi. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, kaduce mu gihugu cy'u Burundi mbabwire ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyecyubahiro Evariste Ndayishimiye yirukanye Colonel Nijimbere wibye umuceri. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yirukanye Colonel muri polisi y'iki gihugu Gerard Nijimbere amuziza kwiba umuceri wari kugaburirwa abapolisi. Uyu mukuru w'igihugu yashyize umukono ku nyandiko y'icyemezo cyo kwirukana uyu mupolisi tariki ya 19 Gashyantare 2026 hashingiwe kuri raporo yatanzwe na Minisitiri w'itumanaho w'imbere Leonidas Ndaruzaniye. Iki cyemezo kigira kiti Colonel ku rwego rwa polisi Gerard Nijimbere ufite nimero imuranga OPN 0403 yirukanwe muri polisi y'igihugu cy'u Burundi kubera ko ibyo umuceri wari kugaburirwa abapolisi. Nyuma y'icyemezo cya Ndayishimiye, Minisitiri Ndaruzaniye yamenyeshejwe ko guhera tariki ya 19 Gashyantare Colonel Nijimbere atagomba gusubira muri polisi y'u Burundi. Imyitwarire y'umupolisi yavugishije abarundi benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga. Harabahamya ko ari we wafashwe ariko hari bagenzi be banyereje byinshi ariko batarafatwa ngo bahanwe. Ibiro bya Perezida w'u Burundi bigaragaza igihe Colonel Nijimbere yibiye uyu muceri nuko wanganaga. Ibyo byakunze kugenda ngo mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero munyemere mbashimire cyane, bifurize kugira ibihe byiza muri mu kuboko kuri byanditse ijambo subscribe cyangwa sabone mukande kunzogera tujye dukomeza kubana amakuru yacu uri